Alun kisah saboh riwayat, kisah barotat di Aceh Raya. Lam karu Aceh timungon barat non barat, di Sabah tempat nuno caritra. Nasidro anu di mosi ada, lam jut saat tuangan poma, ditanyong ba'ama ayah jinopat hai jinopat, dilon rindu tat kena rupa. Tong hudip mepat alamat, ulun jak sedot awat keraya. Nyoka meninggai mepat ke jirat ulun jak siat lun baca doa. Di poma dan di ayah, lun jatuh ngupah lun bibu gada. Kanasib danyo kenda ba Allah, hadapi susah